A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin warzuqna fahman na'imatal mujtahidin wa ilhaman malaikatal mukarrabin. Wa la yas'alu wujuban, dan jangan bertanya ianya wujuban nisbah wajib. Ai maksudnya idza jalasal khasmani, apabila duduklah dua orang yang bertengkar. Baina yadil qadhi, antara hadapan qadhi. La yas'alu, jangan bertanya ia qadhi. Mudda'a alaihi, akan si mudda'a alaih, iaitu orang terdakwa. Illa ba'da kamali, kecuali sesudah sempurna. Ai maksudnya ba'da faragil mudda'imin, sesudah selesai si mudda'imin ad-da'wa, sudah selesai si mudda'i min da'wa, daripada pengakuan ataupun daripada dakwaan sahihati, yang benar. Wahina idzin, dan ketika itu yaqulul qadhi, berkatalah qadhi lil mudda'i alaih, bagi si mudda'i alaih, akhrij min da'wahu, keluar olehmu ataupun jawab olehmu daripada dakwanya engkau, daripada dakwanya si mudda'i. Ya menankah alian Pateka qadhi ke peduk dua orang pakai ike han gebi tanyang le kepada si mudda'a, han gebi tanyang kepada si mudda'a alaih. Makna si mudda'a alaih, orang yang dituduh tak kala didakwa. Han gebi tanyang le kepada si mudda'a alaih, kecuali kala diuraikan le si mudda'i. Si mudda'i, orang yang lapor. Si B, si mudda'a alaih, orang yang lapor. Dah, kun le tia, nyo pak cik ji hana nyo, ji kai poh lun. Ibang kasus ji. Cerita ada menang pak cik. Habis si mudda'i baru kita yang si mudda'i alaih. Pu betul cik jawab tak berah ji, pu betul. Hana pak cik. Jadi mono yang salah faham cerita tu lagi kan. Yang menang cara ji. Dan menang undang-undang. Nah, bahkan menyombak gop lebih mangat dalam memutuskan hukum. Mbak tanyonyo matang hek pacut. Belum toto menegri meneh ngampungan sangin. Nyo rapat menasah nanti yang. Nyo pak cik salah ke baca wujud lah ketik tu. Ya. Hai bacut sagai. Tapi menyebab gop hana menan. Ketika halian akhir draw. Nah, lu jelaskan baru jelaskan. Menyo bat dia kon terus jelaskan siap hukum menan. Jelaskan TV lam lasang pakai lom. Ya, nyan realita bat dia. Perapi. Gemayang kaum sama kaum likut. Ya. Bila menang kibang si adab qadhi wajib gayan gedengar le daripada si mudda'a le. Ci jelaskan le ron. Kala ciro ne be si mudda'a le. Apa betul gaji pegah? Hana pak si ci ne wahara ne. Kala jelaskan dengan panjang lebar untuk qadhi yang memutuskan. Apa keputusan dia dengan dua. Pertama adalah dengan syahadah saksi, dan kedua dengan bersumpah. Wahina izin, dan ketika itu yaqulul qadhi, berkatalah qadhi lil mudda'a alaih, bagi si mudda'a alaih, akhrij, keluarkan olehmu. Ci jawab irana pun min da'wahu. Fa in aqarra bima idda'a, maka jika mengakui ia dengan barang yang didakwakan alaihi, atasnya bihi, dengannya barang. La bimahu ma aqarra bihi nisal, lazimlah akannya oleh barang yang mengakui ia dengannya barang. Wala yafidu ba'da dzalik, dan tidak memadalah sesudah demikian ruju'uhu, oleh mencabutnya dakwaan. Menangkah. Man musa kang maku betul pak cik gaji pegah. Na long tumbuk ibaro dua ji. Bak men suka. Yang tak faham ngelong. Maku tumbuk itu kang maku hukum ji. Hanjek le ke rujuk. Rumah pak cik kau na saya ko pungut ni. Hana sah le rujuk ketikanya. Kami lagi kan? Lazim pu yang didakwa le si mudda'a alaih. Ya benar. Akan empat. Baik tengok. Yang tengok draw ni. Sepil lah orang tengok pada. Yang tengok sepil. Baik tengok. Kena nak.
Kak, gambar aku tadi. Kak, tidur kat cidang lera ni. Orang tengok nak. Ya, lagi kan. Oh, kalau walil qadhi, maka sabit bagi qadhi ayyakula, bahawa berkata ia lil mudda'i, bagi si mudda'i, alaka bainatun, adakah bagi engkau itu bukti, au syahidatun, ataupun kesaksian, ma'a yaminika, beserta sumpah engkau, ingkanal haqqa, jika adalah engkau itu yang benar, mimma, daripada barang, yasbutu bisyahadatin, yang tetaplah dengan kesaksian, wa yamini, dan sumpah. Alihnya apabila si dakwah yang kali diuraikan di muna-muna Pak Cik, ke Pak Cik. Ni bertanggungjawab antara berahnya. Pak Cik, laut darat long bertanggungjawab. Na saksi, dia na Pak Cik, na bukti. Nah, nya sumpah dalam tu. Jiut Pak Cik ke berah. Ya, jadi lagi yang jiut yang le qadhi. Maka ketika kan kasih saksi kana yang mendukung, bukti kana, sumpah dalam kana, maka dibenarkan kepada orang tersebut. Ketika akan benar, lahirlah suluh, itu perdamaian. Benar. Yang kena tugas qadhi, kepertimbangan hukum ketika nak kismah. Benar sih tugas Pak Cik. Tugas Pak Cik kepertimbangan masyarakat ke ketika nak urung pakai tempat lampu tu, kat sengit lampu long Pak Cik nyo kiban cara yang terkenan. Kan bak nak dimungkat. Kadang tengah je Pak Cik bila Allah Taala, amin ya rabbal alamin. Baik tengok no. Wala makalam. Wala yukhlafu, wala yuhallafu, dan jangan disumpah akannya, dan jangan menyumpahi oleh qadhi akannya, wa fi ba'di niskhi, dan pada sebagian niskah, wala yastahlafuhu, dan jangan meminta ia akannya, dan jangan meminta bersumpah ia akannya akannya si mudda'i. Maksudnya la yukhlaful qadhi, jangan menyumpah oleh qadhi al-mudda'a akan si mudda'a alih, illa kecuali ba'da su'alin mudda'i, sesudah diminta oleh si mudda'i, minal qadhi, daripada qadhi, ay yuhallafal mudda'i alih, bahawa menyumpah ia akan si mudda'i alih. Qadhi hanjit laju gak pesumpah si mudda'i alih, urang kena dakwa saya. Baru juga pesumpah kalau ke si mudda'i. Pak Cik, ya hana betul gaji berah. Yang betul lagi yang Pak Cik tau. Pak Cik ni bersumpah. Dia bersumpah. Tapi yang bersumpah hara ni, dia masih mudda'i alih. Urang yang didakwa. Oh, long tejit Pak Cik. Long tejit bersumpah. Jadi hang bi langsung je bersumpah dia. Karena syarat dalam menyelesaikan masalah, pertama adalah alih dengar oleh dua belah pihak yang datangkan saksi. Saksi kana, bukti kana. Dia tembok gap, na bukti na fisum bak boleh. Pak Cik belah kasti han tu kan. Beno ke orang na bukti. Kan? Wala yulkanu al-qadhi, dan jangan mengajarkan oleh qadhi khisman, akan terdakwa, hujjatan, akan hujjah. Maksudnya la yaqulu likulli minal khasmaini, jangan berkata ia bagi setiap daripada dua orang yang bertengkar. Qul kadza wa kadza, katakan olehmu demikian. Hang pernah jawaban. Nyo watelung tanyang nyo jawab untuk hang tanyang, hang pernah jawaban. Adapun ada tanyang le daripada si mudda'a, ke maksud nak yalih. Ono jawab, hang berah lagi. Bandit masing-masing nak hujjah draw. Orang qadhi ada kala Pak Kecil yang pergilah masalah beradil kan, bak tengah-tengah kan. Dia pegah berkelam. Dia pegah le si A, GU dan GU dengar. Dia pegah le si B, GU dan GU dengar. Wakal amma. Adapun istifsaru. Amma istifsaru, adapun bermula meminta penjelasan, gelakai keterangan khasmi daripada orang yang bertengkar, fajaza, maka bolehlah ia ka ayyuda'a, seperti bahawa mendakwa ia syahsan akan seseorang, katala, akan membunuh ala syahsin,
akan membunuh ia ala syahsin atas seseorang. Fa yaqulul qadhi, maka berkatalah qadhi lil mudda'i, bagi mudda'i, qatalahu amdan aw khata'an. Apakah mah nak boleh hamzah nan? Qatalahu, membunuh ia akannya amdan aw khata'an, keadaan sengaja pun tersalah. Ya. Man berlakai keterangan jeut. Ketekun bak si yang terdakwa. Bak yang mendakwa. Kibat ni poh. Pui poh ji sengaja pun sengaja. Sengaja pak cik. Nai me kai pudu bau le ke sengaja. Yang jeut kita yang dakwaan. Kita yang berah penjelasan. Gambar. Yang istifsaru ke masdar daripada kata istaf'ala yastafilu istif'ala. Istifsara. Wala yufhamuhu kalaman, dan jangan diberi faham akannya, akan perkataan. Ai maksudnya la yu'allimuhu kaifa yadda'i, jangan mengajari ia qadhi akannya seorang bagaimana yadda'i, berdakwa. Alih baksyik hang bi perah jawaban. Nyon tu nah. Nom tayong. Tak pojok ji. Hang bi lagi. Dah hang bi perah jawaban. Mana jauh. Hang bi lagi ana. Gambar. Wahadhil masalah tu, dan bermula ini apa? Ini masalah. Sakitun itu gugur fi ma'adin skill batni, pada sebagian niskamatan. Wala yata'annaj bi syahadati, dan jangan mempersulit ia qadhi dengan syahadah. Wa fi ma'adin niski, dan pada sebagian niskamatan. Wala yata'annaj, dan jangan mempersulit ia saksi, ia qadhi syahidan, akan orang bersaksi. Kayaqulal qadhi, seperti bahawa berkatalah qadhi lahu, baginya saksi. Kaifa tahmalta, bagaimana engkau bersedia. Wala'allaka ma syahidata, dan jangan-jangan engkau tidak mengetahui syahidta, apa engkau lihat. Qadhi hanggebi perbarat kepada si dakwa, terdakwa. Hanggebi perbarat kepada si saksi. Mesti nak orang saksi. Kepo orang nak saksi. Hanggebi perbarat. Kadang mun utan kana pegah haju. Yan hanggebi perbarat. Abang ni orang saksi, hanggebi perbarat. Man hukum mesti kurang mesti. Man mesti saksi yan hanai kalan kibat ngan benak orang lain nak saksi kepada orang bahawa hanai kalan ada kala gaya adalah hana adil dan sebagainya nanti. Saksi nak saksi lo. Gambar. Hai gambar. Lagi tembak main tak apa ni. Bak main nak boleh tayang yang tak boleh. Walai kubalu syahadatu, dan jangan diterima akan kesaksian ilaman, kecuali siman, maksudnya syahsan, seseorang, sabitat adalatuhu, yang sebutlah, yang tetaplah adilnya seorang. Saksi hang bi terima kecuali bak urang ade. Tak urang ade hantam pernah sembelit orangnya. Alia orangnya hantam pernah berbuat dosa raya dan tidak mengekalkan diri dengan dosa kecil. Bak orangnya geyo yang kesaksian. Baik tentang kesaksian bak orang juga leho. Yang hang bi tayang. Fa in arafal qadhi, maka jika mengetahui oleh qadhi adalata syahadati, akan adil kesaksian. Amala bi syahadati, nisya mengamal ia dengan kesaksiannya. Kedepulah qadhi yang bahawa urang yang saksian ade. Kata dupatih le saksi lagi keperah le urang yang saksian. Kadang ada yang hendak pernah semut berkon. Au arafa faskahu, ataupun mengetahui yang qadhi akan fasiknya syahadah orang bersaksi. Radda syahadatahu, isya menolak ia akan kesaksiannya. Mam yang dipung yang fasik. Dah sarit habis berbuat. Ada kala kan hana jujur urang, kakak hang terima. Pun pegah hero ni. Hero nu fasik mah bi kemenang ti. Sang kesaksian rono kamu ragu. Menang pegah. Doh hana memenuhi syarat unjuk kesaksi. Fa illam ya'rif, maka jika tidak mengetahui yang qadhi adalah tahu akan adilnya saksi. Hana dipulih qadhi, adil pun hana.
wala fiskahu dan tidak mengetahui ia akan fasiknya syahadah. Talaba minhu tadqiyah. Isya memintalah daripada seorang akan rekomendasi. Ira tolong cak aku. Ade pun ada ira nu. Ade tak lepas syik kena saksi. Pat rekomendasi ira nu. Dah orang yang dukung ira nu bahawa ira nu ade. Ipat nak naik buat pula ke. Ni ade lu. Gitu tembak orang lain. Ingat apabila Qadhi hana ke depu tentang status kayan pu ade dengan hana ade. Nyo muno ji payah. Memang biasa bak persidangan tanya ino terjadi disumpahkan saksi ya. Saksi langsung disumpahkan demi Allah. Wala fi tadqiyati qaulul mudda'i alaihi dan tidak memada pada rekomendasi oleh perkataan si mudda'i alaih. Innal ladzi syahada alayya adlun. Sesungguhnya orang alladzi maksudnya orang yang bersaksi ia di atasku itu adil. Balla buddha akan tapi tidak boleh tidak min ihdarin daripada menghasilkan may yashhada indal qadhi akan siman yang bersaksi ia di sisi qadhi bi adalatihi dengan adilnya saksi. Alian qadhi hang bi patih apabila ge rekomendasi ile si mudda'a alaih. Nya si mudda'a alaih orang dia yang didakwa. Dia yang patih saksi ra nu empat tu. Nyo ade pun hana ade enggayan kita yang. Keun le semua ade. Ade tak pak syik ah. Yang saksi long urang saksi dah telong ade kan pak syik. Yang hang bi dengar kepada yang dipegah le semua alih. Kebantit balam udah kan tapi tidak boleh tidak min ihdari daripada menghadirkan man yashhadu alaihi. Akan siman yang bersaksi ia di atasnya. Hoi orang lain. Menurut ro ni nyo simpulan yang gedang saksi ke si mudda'a alih ke si B. Bagi ro ni nak ade simpulannya barusan pak cik naik pengat dah aku kita pak cik ya hana dia pak cik maka geyut yang bak orang lain munah apa fayaqulu mal ketika kamu sebut le qadhi gayan ade fayaqulu maka berkatalah ia asyhadu bahawa sungguhnya asyhadu aku bersaksi annahu basungnya saksi adilun tu adil. Dia baru tak tanya nak adil hana haji. Kalau adil pak cik. Long saksi bahawa si fulan nyo adalah adil je kesaksikan. Ya benar. Nampak? Wa yu'tabaru fil muzaki dan diiktibarkan pada orang yang direkomendasikan syurutu syahidi akan segala syarat kesaksian minal adalati daripada adil wa adamil adawati dan tiada permusuhan wa ghairi dzalik dan beserta demikian. Alian disyaratkan lo menengok orang yang saksi kepada saksi juga disyaratkan daripada saksi tu beradil orang yang saksi kepada saksi saknyo. Alian ganyan adalah baik nam musuh ke ataupun sik bengih ke pada simpulan si saksi long kepada saksi hana adil baik nam musuh ke. Wa ghairi dzalik dan selain demikian. Putra bergedepu asal usul, kiban permasalahan, kiban sosial orian, kiban kondisi orian yang bergedepu mendung. Wa isyaratu dan disyaratkan mahadha beserta ini ma'rifatu akan mengenalinya syahadah bisbabil jarhin dengan sebab kefasikan wal ta'dili dan keadilan. Yang bergedepu sit kiban sebab orang saksi dia. Kiban sebab pasal kiban sebab adi nyan bergedepu kan. Alian wa khabaratil batini dan mengetahui latar belakang mana batin ruang. Jadi latar belakang maknanya. Dan mengetahui latar belakang man akan siman yu'addilahu yang mengadili ia akan nyaman. Bisuhbati dengan pun bergedepu bisuhbati dengan bersahabat, berteman, au jiwarin pun bertetangga, au muamilatin pun bekerja sama. Orang yang saksi kepada saksi dalam saya bergedepu tentang latar belakang. Macam mana bergedepu? Dan gemungan mereka doa ke? Geturi gemungan mereka doa ke bahawa yang adil ataupun hana. Ada kala kanyan bak gemu tetangga. Kau bergedepu sindu, gen nak adil hana, nak buat sarik pun hana. Atau bak bekerja. Karena biasa tak depu akhlak sarulah bak bekerja. Waktu tak bekerja inan lahirnya. Lahir orang pun nak curang je.
Nah jujur, nah pasek, ini biasa bak bekerja. Ketrip muturi kamu amalah, inan lahi madu metrayan. Menan. Kah, perdana perayaan. Perdana. Kemudian kana Farid. Di karab asang. Kajinya man. Wallahu a'lam bissawab.